Tomanda uva vinavina wana kalu. Mana loma, nana vovo takatale nana bula randa tomai sotale na vata ngo. Hana matani Sigatabu ni kua. Kila biki mdo sa tiu na turanga na marama. Do tiu rao tale na tongo na maiki ni nada to mai sote na buli bola tambu ke na Masumasu na mataka ni kua. Wana ni wale tunga na kaya wareta na ndogu nau na wase tini kandua kena wala yang kati wango na tikile ndua kei rua niu wana numati ko nanda ngutamai na tigo wa songo ni bata na andra mai wa matali lai kati wana buku cast your bread upon the waters for you will find it after many days. Give a serving to 7 and also to 8, for you do not know what evil will be on the earth. Maro kina do wando sarana bimatu wale na tigoro na mataka ni Sigatabu ni kua. Mole talitunga no bosi ni wiki baki be ne meri mai mori ne rani tigo tala mataka ni kua. Mena mai botati wikinto na boto balo malai sa baro ta lo malai na to mai visita kana mataka ni Sigatabu ni ndai wikinto ngo UK. Sanitakina ni dato ndambi dato warong dato na dalawa tiu na manda to na vidita gini alo tambu merani nangkas ni buleu merani buat tabu di kinto dus maka bikinto na dina di beka me balata na bos na kalu dato na buat tahu to tiningo na dato sampul tikin ako manitiko dosa tiu na bos ni bikinto bagi leka bikinto na matangani kua sa kasa tiu na kenaliabu. Keretini silang amera ni dala bikin tu enan dona masu simbar ni suil sarti na ngau na be ni meri mena karabati na to budi na matane kwa. Naka masumanda. Purana tamai kito malai kenya na kalo lebu na kalo dedere na kalo ndino dodo. Maro wa binangan mataw binangan ng nis na tambay dendai. Uni nom nila loma na wa lebu ng buli binangan ng kuko ni suleta. Na mataka ni po sib na be wa ungeti ni alum ni na tampo ni be wa ndati tali tigo na mataka ni dai rani kemo ni be me ba poto na num ni be ba klo na ta ki na num ni rosa na mataka na ni sina na vale turang na rambulo ke da sara na lube muni pere rasa ni andra me na mataka ni po turang masula tarangani na ni man patati ko num ni Beba kalau binata kita nung singa tamu, bengkarabi kita sara na wala nung singa. Siba na matani kuwa gitu na nung matal ng bulan ni Mary may mori. Ano buko ni nung ni tube waro tagi tiba na matani benay. Ni alo maturangan ni bukoda na ni mami wala wala. Ni silsabay ki mami tingalong ni rata na mami mas turang sa nga na tanya. Mara na masutingan na ni lubem ni tambo chisu kani mami turang din na kani mami bang bulatan. Lebu Sigatabu pinakatali bi kimdo na leoni matu vale bakayalo may pertania na matakni ko binaka wan kalo na non sili na bulu binaka kimdo yan do sara ranito may ndambe tale na ibata-bata ni be ngarabi ngo menda to be bakat katay tali si to be tay taka na manray baglo malay ye bakruta ki menda to no be wasita kay na matakni ko Wayanda ti wikim do nang gay durung berti kumay para nindo to may bito man ti kan matakni ko wag ni binak ti ko wana kalo na no bi baklo nga tataki wag ni binak ti ko na ni bi mas laki riko itaki bi wong gay ti kina na no na yalo tambo nindo be na numiti ko kina na no da bulan ni bi taray da kiti ko wana no da kalo matakni ko ni berni to toso
Lani to mai torti kona vi ulutanga iso ena dona bunua I lama to sami bakai to wirtiki nena to dambiti kona kamembaleta na ronuka ena baka sami spiritualism baka durti ko lama to mai via torti kona ngona se to sang mani tur sar balatin da buku buku tingana non da to ngone ni buli mai ni kai tiko da buku klani bidana madongo to waso se tiko to sini mani bitara bisar tiko mai na non da to sota ia kasamata tiko na lamango na non da to nganda men da to tose na non da to buli no mam kina men to sa tiko taka na series ani sama tingani baka sama to ndambi tiko mai kina tiko ya ni na banana no ni kamen baleta na daka ni alo tam in reda tiko na ulutang na kamen baleta na later rain goe takar tiko na biso na sobrek ni alo tam kay na baka raw in don men da baka raw teki kende kina member baleta na sobrek ni alo tam tiko talanga na dak ni alo tam na kamen baleta nan non bi baka tabuli di sena non na kilaki nan duin ni beka saya tu mali weekend na unungo e baka ngatua redi tiko mai non bi bal nga tiko na turang chiso na non kaya dongaro ni kemdo ngangaro ni enga ni tekina na non da kereti na koko ni alo tam me baka rarama tiko weekenda vi baka nga tiko weekenda en dona kaya endo baka mbota ni dona kaya ngan reba baka lebusar en non da bulan ni baka mbota ken non da trada ken do veiwekani bat kina kalo Mandam kina na sebi bonge di kina na nel tambo na matang ko meron dito na tora na ulutang ay tiko the office work of the Holy Spirit. Unda meto reda ya. Wala nito na reda na bagay ni kay bagay tortos ero ni kanit tungo kende sa nando rongoda. Ya, ito kung tiko rongoda beten nel tambo tikini nonda bula bagayang. Yan ito na unda meto na level stale yan matak ni kuwa lako pati kina nando na to na tarada ke nang rebati ko minto to na rida yani si taraha ni nakame baleta na bagrawi no the tamuri but lako pati sartal tinga ke na by faith it's justification ke na yalan don ni Kristo dona pa kasama lebi ti kya nakame baleta na yaltam ngandam kina matang ko to na rida na ultang ikame baleta na dakdaka ni alatam yana na ultang na matang ko nimbera ninda to na sa pa yan na nanda to na ikabuta na nanda to we will say to na senton rida na biti kini wala tambi so ngandre bal nga karen to bomba tala min do na nanda to mas ito kalo ito ba kung vinaka baleta na numni bos ni ala satu ni yello muni na ala tambo koyo ni saya ala takatu na buni kandi na tuba karau me bibak tablivi we tumberi ena bika kedenga indina tuba indina takambalet ni tuba kongeti meroni kito main dambe bata na mataknikua ni kimami na biwisi takana ni bosa ina ni mami kilani mami kilo ni lomuni satiko menarani bak tablivi kimani yal benaka Bagi kimami ndalab na may kimami zingo man nomuni na posbi kimami na wile nomuni dorungo na ni man masu tisine bakambula amen nganda ba meron na yun tikbuta kaya na nonda na rida bata na bunua kaya bumaikin na bakasama inda na bulida ni kusa na bitikin inda na bulida na quotation ngo ke bukain dono bakasama taka kenda sal inda sari da uchi yenda na telebatale na mataknikua the incarnation of Christ, his divinity, his atonement, his wonderful life in heaven as our advocate,
The office of the Holy Spirit, all these living, vital themes of Christianity are revealed from Genesis to Revelation. The incarnation of Christ, his divinity, his atonement, his wonderful life in heaven as our advocate, the office work of the Holy Spirit, all these are living vital themes of Christianity and are revealed from Genesis to Revelation. Okilay na siyang ni matatango nindo na rin iyaw na barita kabango. Kena yaleal. Ibaka nandutal na ngunan and the nangay telebles tala na quotation go. And the naray than in dabo binaksarti ngay na rupo ni quotation go na val ni sor. Leta, nyo ko ala ko may sud baktamata, may bula baktamata, kin bambala bula na kiamba. Sangay lila ko na nona mate. Duru kinay na kotiad. Tuda kitale. Lako pati kina nona biu melako taki loma langi milay tomana nona vingarabi ina nona ata tiko minon tambete lebu mi loma langi lako pati kina vaka ni nona yalu tam ana buna parita tikina tiko butak tale nang umbita na quotation ngona ndo tal na una ndana taleba tale nangay rido pati kina itutuko ni kame baleta na Valdisoro bareta labu noya unanganda mendanangay ya sarkina itikubu na nanda telebulis tali nanda tikubu na taka ni na yalo tambo ko na nangolongo ni kalima retingo ni kalima baka summit weekend na kay tali na quotation go. All these are living vital themes. Sangli niyo ko na kaningan drive meron bulakin na nanda umbudaki kina na nonda bula bakayalo baleta ni vika kedangon vika baleti karisto nya ko nga me kana kaitu kuna na choni wasendua satu wiko ya nambula vika kedan baleti ko ya en rui tale kina ni da torna nguna menda bulida menda baka sereka baka dokon le baka matila lai baleta na nonda redo baka matila lai kina kana matata weekend na kana low rai baka matata weekend na kana matata weekend and na bakilanga kino kenda na kana man dambi kina na nonda ultanga na nikua the office work of the Holy Spirit. Say the office of the Holy Spirit. No daga na alta. Turun kendo lang na tarno. Dawa na yang ni what's the object of education? What is the great object of life? Dari na bakasama go positi ko na bakasama bagay volta. Dari ka na buli ka sa na buli torda kenda kila kina na bika yang go positi ko na bakasama bagay. Dapat ni nakini nonton dambe mentabulita na posti kalo. Dapat na una itiko kina na nona al tambo maybe baktabuli the weekend. Right na kahit ko na prophesy. Okay. To restore in man the image of his maker, to bring him back to the perfection in which he was created, to promote the development and living vital things, the development of body, mind, and soul, that the divine purpose in his creation might be realized. This was to be the work of redemption. Genesis to Revelation. Etiko na yung tuk ni kamembaleta na valni soro. Etiko na yung tuk ni kakeda membaleta na roninda kaya rega na tangan ta bulita na lesson ni lomi ni matango. Na vela lati. Ko etiko buteke mi na wero iteni ko ese. Lako zuru mitik me na bitamba yung bakingo. Duang bulungan na buna. Duang bulungan na yap. Nanon nga ndreva o loma langi. Menda bagli sita lini tubaki ni mbula.
and ambulito manda maikina. That is the work of redemption. That is the theme of a and the metosona nonta narrator. Having the highest human thoughts can reach is God's ideal for his children. Godliness, godlikeness is the goal to be reached. Before the student, there is open a path of continual progress. Rota na kakina na lipropisaya na dua tala na ibola kay tikwango yung klaiting na messages to young people. Na character building is a work of a lifetime. Everyone, dua marriage institution, dua tala na character building, and dua na yabong ko and na kamba tiko kina and na sanga ni na graduate making. Palata and na bulitik nga. Merani bakali sekina na ituba kinimbula kaya ngan devna kalo ang buliken da to manda making una lande. And nongu nimbera ni reda na bakasama on kremen na reda na non di voltam. O sinimbita dak ndona tikin voltam on nganda men na bayang taklangun na mataknik ko na non da will voltam. Mateni non da tikin na tiko na choni na wasitin kawa. Ultang me kanga da saredoti na non da kaka na yaltam. Choni na wasitin ka ba dan willi ka roni tikinetin may tikinetin ka ono kinetikinetin ka walo dan tora na bakasamtak na bi so na bi pakasama ko may kang sabarita kochi and sa redoti senda na numan inda sa telepotis and na lisubatali and reda na bunwo ng andra malite kan kinala kan na nando and reda man itigo ni tiniwas ni bolon ko klave na artiko na tolu na matay ni tikina and do kila ni do zamunganga takambalet ni tiko kina na nono bos ni ala no turang ho chisu berto no nono tisepe tale na kai tikuna na matay ni tikina madanga bakati ko me ka ko ni rarawa na lamamdo do sa bakambau na kalo do bakambau tiang talanga tiko na nono bos ni be bakadengui na turang ho chisu na nono bos tiko berto no nono tisepe kilani samay tigo na ngonar to sa baron vital talkina sangay boss tau de tigo kana boss ni non vi bakal nganga ta kiberto kina non vi bakandai to na rida na landi na tikinetin ka ba kina tikinetin ka on na ngaremba na to no wili kana tikina ya don ba mureti ko na wili kan kana tikinetin ka ba akakera nga don krea enedangu au na kitaka ke bakando salamaniau do talai rawa kina nongo bunau. Ia kau na masuti tamango. Kau na masuti tamango. E ngai silebe kem do en dua tale nan do vei bakadengui. Me tiko nga ke kem do kasang ni mundo. Nimbera ninda tau lande sombo na tikina tinikavitu nanganda mo tarangan do na taro. Ni kai tingor na tikinetin ka ono, iya kau na masuti tamango, e nangay suliawe kemendo, en dua tale, nandaw ni vei wakadingwa. Dari na wakasama iti kya, si subukate ki kwa iti kuna kwa na masuti tamango. Kala ni, reda mene tikine ono idaki ndo na kabango ni kai tiko chisu, ayaw na sala kena bunindina kena bunimbula sasang nindua
sa siang ni tarobi tamangu wala ngai dona tamata na dab. Kaya tuko kwa ena bukuna nga. En mambale, chisu na isema. Chisu na isema ilo malai. Ia ni sa wosti kungo ko embaleta. Vakayangu nga ene yalo nga ni rai vakayangu. Erto na kai. Samba mebkanga nindo itu weekenda. Kenda na bi musiti ni bakarau na bi tau se. Basi kabirtau na bakanana niya. Nin sana bitir to chisu sana to na musiti chisu. Ia ngai kaya kwa. Ena nona tuko na bango. Au na ngai masuti tamangu. Kano masuti tamangu. Ena ngai silebi kendo. En dua tali na daw ni bi bakatingoy. Me tiko nga ki kendo. Ena doon ang una lek-lek. Sa tao mundo. Amen. Tao mundo. Yan na nonda buninganga runika. Nonda to buninganga na tisipeli. Kota sombo may nuitambang na yaro to bula mikin na apostolo. Edo weekend na may bulit ko na itambang ko. Na bunin nonda nganga balet ni saw. Yala takaraw to naturang chiso na nonda ko na. Inatiko ng down di ba wakadingui metiko nga ki kemundo kasyang ni mundo. Reda na tikin na tinikabitu. Ay alo tambo. Dabo sangay bang madalat ako kung ano ko na. Ay alo tambo sa bunikandin. Kuya ersasyang ni wakambo tarawa na kay burubul. Basta dabo. Nirasyanga ni reidi kuya. Sekilay kuya. Ia sei kemundo nga sa kilay koya. Ni sa tiko bati kay kemundo ka koya. Ka na durumi kemundo. Talita ka na kaya na ibang diya ako babala ini kay tiko. Na tikino ya. Even the spirit of truth whom the world cannot receive. Erasangan ni kilay koya na kay burubura. Balati kaya kanda to rin na pagkasama ito kung natikot enable tambo na choin na wasendo. May choin wasendo ito nga ito kung tikon sa butong-buto burubura. Ningon na sa lakumikin na rarama. Siyang niridingomi kwa ni rarama yung magtakarkartik chisu. Lakumin na rarama rasindingomi kwa. Iyarida. Ningi ito kung kinanggo. Nirisang nidingomi kwa yung baleta. Rasang nikilay kwa. Rasang niredi kwa. Doon na nanda baro ni bula. Na bula nga baktamata. Nirkangan itong kila ng bula ni Tomasi. Kung ako narida sa ngay matango. Ako narida sa ngay matango. Nung ibang dinata. Nirkangan na kahit kung tikoy kaya nitikin bula tamgo. Ersang ni bakang bautaraw na kay buru-buru. Balete ni rasin ready kwa. Iya. Kaya tali kina kahit yesay kemdo nga sa kilay kwa. Balete na rab. Niti ko bati kikanda. Amen. Enda na baka amen. Niti ko bati kikanda. Baleta. Kaya kaya siyang ninabakilana dak-dak ni altam. O bumbaw ta kento to siyang ninabakilana na imbali-mbali ni kato wili katingo to na sinimaindam bataraw tiko. Enda na may sinindam bataraw tiko kamo. Enda bang din taktikin na kahit kung ikaw chisu. Ni sa tiko bati kikemdo ko kwa. Kana durun kemdo. Iya ni sa durun mikenda. Nandun melauray na nakakatak. Bisaw ng bula. May pakangayado. Non rambulo ira. Teray na non rambula. Nakakakayado ni nona alatambo. May pakatikwa na Len sa Maria. May pakatikwa na turang durumite-bor may katara. Rerbaki na kena iray-ray. Wakanda mambula tu. Ni saya na bisaw ni sa durumi kwa. Ni sa taray kwa na kalaw. Taray. Ado ba na bibang bulay. Sa luray na bisaw. Wanggo na kahit kung tiratingay kaya na ibultam. Nanda rin na tikinonggo. Kanalan din nagkaroon ni wasini bola tarab. Bola tingmingo na siya ni wasitin ka ba? Kanalan din na wasitin kalima. Bida tang litikin na to na bang di kaya na wasitin kalima. Una rin na tikin na tinkabitu, pati kina tinkawalo na wasin siya ni wasitin kalima.
Avi kaungo, wasitin kavitu. Avi kaungo, kau sabo karot vikim do, mando vilamani. Keva kasada tikim do kubura, do sekila anir sada tiawili, sada tikim do. Endo lande sombu, ena tikina rosanga vulka ono. Lande sombu tikina rosanga vulka ono, ena wasni bola tikango. Ia ni sala kumainan daw ni bibo kadengui, o koya kauna talabi kimdo mai vita mangu, ay alo tambu sabuni kandina, ko koya sala kumai vita mangu, ena tukuni au ko koya, ni rosanga vulka bitu, ia daw nan daw tuku talanga ko kimdo, nin daw sa tiku batiki au mai nei bakatikibu. Ay na kay tali basic talmike na mabos babalay kay spirit of truth. Yan isa ko may nandaw ni bibak ngui ko kwa ono tala may bikim do may vita mangu ay alo tambo sa bunikandina ko kwa sala ko may vita mangu na tukuni yaw talanga ko kwa. Nang nga man to land so binawasitin ko na the bidra bitikin ng wato bilandak ni rezo lang na pakasama and nang nga man the raider memberlet na taktak ni alta. Lanti sombe na tikin na vitu. Manawasitin ko na tikin na vitu. Nuwili ka na tikin na vitu. Iya kau sa tukuna wikem daw na kandina. Ang wikem daw may ulakayan. Ninasang nila ko may wikem daw nan daw ni bibagdingui. Kaya baka kau sa sang nila ko yan. Iya kaya baka kau sa lakayan ni. Kau na talay koya kibikim daw tikin na walu. Iya ni sala ko may kukwaya. Ena wakatikila kibir na kay burubura na ibalbalada kay na kandandonu kay na lewa. Inediwa. Ay balbalada nirsasyang ni bakambautiyaw ini kay na kandandonu nirsas lako beta mangu do sasyang ni radiyaw tali kay na lewa ni sa leway na turang ni buruburong. Dari ni toso interlandi sombo. Nung dapat menda rey na bi tikina so da sa liko chme ya men tikina bitu kene tikina bedo men bi tikina tingo en tikina ni kai tikmango le veta tak tingo chisu na no tukuni tiko a comforter ni no ni ngone na lako tino pa ya nang basika mai na don bi bakitingo utalitaka kan ni rey na kai tukuni tikina bitu ya bos babalang ya bayang tak tikina bosango. It is expedient for you that I go away. It is vital, expedient. Kan bambal. Kaya engan nita melak na turang melistal na turang chisu. Kaya kaya siyang nilako at nirere na ngunaya may bakang kakilab na ako. At tiko bulingan na kenramali liwa na turang chisu. Iya, may bakang natakadaka ni non natakadaka ni altambo may bakang sa kilab. Nabuna ngandreba na kalo mes katusari da ningande me bakati te burubura narara mini bika mbeleta na nona lako mai na turango chiso. Well, like tugune tikin ewal. Ni sala ko mai ko na bakati kilaki bira na kay burubura. Isang niya wal tingan kendo tumaling. Kay burubura. Kama mbeleta ni balbalada kinakandan dono. Beleta ni ngone mbasi kami kinokwa lori kina nanduindui. Beleta ni kwanga kaya dusi ko etiko may na isoro no may na bagdang isoro bagdor tik may sen dusi ko etiko may naturango chisu na venga rabini kaya bagdang boritik may isoro dusi etiko na lami na basi kamay. Iya. Sambasi kamay. Alori kina na lewandon don lori sartal nga kina. Isamay basi ka kina na kami baleta na nona samay leway leway na bunida. Kaya itong talatingang ko rin na tin kandua. Dalam disambo na tin katon.
ena kai to ne tikinetin katol ia ni sala ko mai ko koya na yalo tambu na wuni kandina ena tumberi kemdo kina kakere ngaindina ni na senga ni bosa bakate ki koya ia na kakere ngaina rongoda ena bostaka kana bakate ki lavi kemdo na veika ena yada mai mur rega na ngona nda sampul tikinango enda na ngandreva indua mendusi maki kenda tiko ena veik ena wakanga ninda bonde tiko nendo na wanga na ngandreva wale kapitani ni berani tosa na nona kosi ena reida mendonu tu na nona kambas ni berani ni ya masok luang ia me kasaranga na indusi ni kae ena koti kubit indusi maki tikina na kambasi turango chisu saya la takrau tu ena nona reida na bakasamungo na yala tambu koya e vuni kandina ena veitumberi ena kakena ngaindina eba kanga wasa bari taktik mai kanda dari tik mai ni dua na bunoi lama wa anda mai tur tak na wana menda baka reida tak walele yesona baka sa ni kame beleta na spiritualism beleta dona kaya la veta tak na turang chisuena no bosti goverto no no tisi peli dongaro ni kimdo meka kuni baka dalai kimdo into in this ni kaya na dono me baka yaw tekikina no no bulo kenta and the wawatiko kate kirto na leo le tinia ni yale alo ni kame beleta na wai o koe do el merto reda ni baka tawani tiko na sangani lo mandato lo reiki na bua na tumbu baka yalo wai baka takar na alta ena vitumberi ena vikake nga indina me baka tiko ikeo chisu ena sangani bosa baka te ki koe baka te nga ia na kake nga ena rongoda ena bostaka talei na kaya ngai tiko na yote ni kai tunting na tin katolia kana vakataki lawe kimdo na vika ena yado mai muri. We need that at this time. The world is so confused. Na ve tukutuku endaro ni reida in social media, na YouTube, sa veidang ina na vi nukatunga veidang ina na vi matanggali tukutuku. And kaya sang ni bagay abutaki menda kila na nona daka tambu na yalo tambu kene wakarutak na sangani lo manda menda lingoma na veiwekani the renewal power of the Holy Spirit merawi kenda ningona bertangatu sikla nitukuni tambu the spirit of truth will lead us into all truth ni vendu simaki ena sang ni nandondo mi lo reiki na nakosidal ena sang ni nandondo mi lo reiki na yale alo ni vile daki. Ona reida na kai tukuna nai tikinetin kaba. Ena wakaroko teki au kukoe, vos tikungo me maleta ne altam. Ni na kauta na nongu ka waka teki labi kimdo. Ena vos babalai, he shall glorify me, for he shall receive of mine, and shall show it unto you. Dona taro ito rida basika na no rida ting na bakasamungo. He shall receive of mine. Nestali na quotation da wili katuman na may na labetra kitalmay. Ang nalilandalis darinda. Awakaiti kungo navikakede tikungo ngo nakakede membeleti Kristo. His incarnation, the incarnation of Christ, his divinity, his atonement, his wonderful life in heaven as our advocate. Vikakede ngo and none of the kazakanaeltam. He shall glorify me, and was babalang in the kabayan of Polnichon was tin kahon. He shall glorify me, for he shall receive of mine,
and shall show it unto you. Vika kene member letten. Kila dona ka roni ka enda sabile da kikina ena ngunungo ena new kaitingo ena bakambauta. Tarong list tali ke bukan bakasama tak dona slide wa bita da kene dona nguna. Dere ni wili mata bakambauta sa butu donga tu buru na ngunungo ibe tolu sungul ka tolu na dolu se bagada na bi mata bakambauta. Dama muna ele eronika ele koe kine ani wili nin duanga na ya duanga na kosa enda sen duanga ni bola enda mo eronika enda bagasanga ngara senda baka enda ndoni mente baka ya miki eronika matat katalike he shall receive of mine na yalo tambu na buni kandina en na vika kene ngaindina en baka tekilabi kenda. On the other hand, nandua talena sana, o koe na bunida, koe na ndoni vi bakamete, meni bakatikibuki burabura, o koe a vi baka lawaki vi rau na bunda, meni bakatikibuki burabura, e vi bakasise, ena vi bakabubuli, ena bakambasikatekin mai, merendre kina weekend, mendereda, na vi sorwaki, kena laloma, e baka edor tunu loma langi, ena bukunda na kautamata. Baleta me bakanganda sekila eseng ni bin kato ko min do weekend me rawatan mo ienda to sarida ni nakilewu ni plan of redemption se ni nakilewu ni kama baleta the greatest education ni kama baleta na vuli na non bin kato na kalomen da bakle swine tuba kinimbula and am vuli to manda miki da na reidi tikina na bandin din tatikina bakasama and na ndo bi wasitaka sinindua na mission level to ndo na ilomalai. Mission level to ndo na ilomalai na nando bombulay na kautamata. Dana reida to buleo na dana summarize ta kawal tali na bitiki na so and sa wili kamaingo and na landi talkin na buno and sa yalo tikin. Matay yung dito dere may nawasi tin kawaya tin kalima tin kaono. Kanda da bakit to mi may na tul nawasing ko. Matay he will give you a voice to non say peli can bambale voice to weekend. He will give us another comforter. Medabo metiko batiki kanda. He may abide with us forever. He may abide with you forever. Dabana tamo the spirit of truth. Sengwalangani spirit of truth. No talanga na bibak tabuli. Reda tali na kay tikunike. Okay, he shall teach you all things. Kamambale. Esang nindondo numindo na ka Eronika Mango. And then round working. Tiko na bakasam ko na listal may na bakasam ko nang ndam na rin tali na donetikina. And the reda na nonda vuli na ruana mada sa tiko na matay ni choy ko. Kan matay ni choy. Karuani pita. Karuani pita na wasen dua. Awanga imbita tiko ano nang utikunan doon na homework ko imbita tiko weekenda. And then ang gay kabakanda lelebak wili ka sombo na biti kinango and then doon mendare de and doon ay kamba sen doon na ibagtangin ng endi sen doon ay yalayan. Do bakasamta ka weekend to na dami tiko may na pito na mata sautin do bakasamta tiko na nando biwasita tiko na biti kinango. Karuani pita na wasen dua. Dan wili ka man na tikine dua me da na tikine tolu e na tikinongo. No sa taon wili ka mababalay.
Peter, wasendua, kinendua, medhavanetikinetolu. I, Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior, Jesus Christ. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and Jesus our Lord, according as his divine power. Divine power. Kung wana ko batangan to bibusek ko kina me to ready to mayana ibola ni chon. Koko ni no ne alatam. Balata ni bostiko ko ni sinima ni bostiko chiso ko ni sinima bostiko me sinima bos bakati ko nga. Nakanga eronga da may bitaman na may tikuna. Ready tikin ni to da batikin na leto bakalo. Yeah, ni bostiko pita na no lang bakati ko na kamembaleti chiso. Sang itong tiko na no na ko that he according as his divine power has given unto us all things. Basically, all things. Bata na no biba tabuli din al tambo na bakata kilana beka kedanga. All things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that had called us to glory and virtue. In this ni kahit wike, nabkanga to sa ready tikumay, na link tikuike, na isema tikuike uchisu. Yan kokoa ni kena tilay na bika membaleti chisu, na kena dewa mai na yalo, na itobo ni chisu, may vitamana, kinaluvena, kiviyaw, na kokoa sa ikwena no ni altam. Tuna listale, usata ni tulan nga miki na tikinungwenda na listale na kaenda sa rediti kumaya na summary ni wika to rediti kumaya. The spirit of truth, yalo tambo, kwe punikandina. Dami na bagay dora kwe, na biba kitabulidi na wika kenga. Yes, yang ni wika kenga. Nito kunti wika kenga. Nakimakanda na reda. Wika kenga indina. Truth. And the sinibi sanga kina na kahit kuni may na wela lati makawa kina wela lati mo. And baleta nagkatuwa rin nga naray tiko na nanonda lesoy na namadongo. Elabeti binaksarti nga mikin na pagkakasamgo. Na wela lati nga bito na kalomi na wero itin. Edemic covenant. Na wela lati nga bito talanga na kalomi Noah. Wela lati nga imbito na kalon, wela lati nga na nonangan reba, may sematal na veiwekani. Na wela lati nga imbito ti kumay na kalon na may tambangaw na. Even though these men lived at different times. And ang duin na ipagaraw ni ka, nang ngaw na rambulakina. Duin na ipagaraw ni bulakina. And duwati nga na namana ni wela lati. Kaya nga si todo may nakalomay na bakit ikibu. Kau tamay na may tambangaw na nangunay ng bulakina ko. Sinto to bati kinanguna yung bula may kinanoa. Sinto to bati kinanguna yung bula kinaparam. Sinito to bati kinanguna yung bula kina na Israel. Yan na bilalat yung duwang bulut nga. Baleta na isa mga sen na ustuleb ni kahit yung bilalat ngo Jesu Kristo. Nanon raun dua bati kita man. Kaya nanon na may sudo bakta mata. Mate. Merawa kinibikan na inuinuy. Les da kitale na vela lati ay tomana ti na kena kaka o ko na katolo ba kalo ko to torti na ngona met to rida ena ve tumberi ena ve bakatavulidi ena ve ka kena ngandi na baleta sei ko ngona bunin bula ve kendra ka tama na vaccine ko na ngandre meron ni lori kina nanonda rawata ng bula ti ko michisu e bagay abuteki kina nanona takaka na altam ni katolo bakalo. Lestale na non turay na ikuri ni alalong.
bring all things to our remembrance. And the sang ni baka na numi les talabi kyan da indo na ka baka buwak ya baka yanda sa buli daw. Baka nga. And the sang ni sinindo na ka na baka na numi kina biko. Siya, and na baka na numi kina. And bambale, nino kangu. Keso na bika yanda sang ni kila. And the sang ni na raw ni kila. And the sin raw ni kila baka buwak ya baka yanda sa kila. Iya, na yal tambe na baka na numi. Ia no nonde sang ni kelas sini baleta ni sang ni tu bakarau na ala tambu me be bakatabu kina. O ya we sang na nongo na me bakatabu kina. Let ni tukuni ke he shall teach you all things. But I have to have the time to allow the teacher, the Holy Spirit, to teach me. I should also have a teachable spirit. Me udingo manaka na be bakatabu kina. So, we kakele. Tu bakarau kina lo malay. Payunga mi ulo masoli. Mi udingo manay soli ni wika sabi bakarau teki kina lo malay. Nina ya betal ngamo ko he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Yung kasang naltambo ken the sang ni kilani ya tingo na bilaway. Yung kasang naltambo ken the sintila nandindo ni vinaka kinada nandina kinalasu. Go na nona daga kanelta. And a tumberi and a vika kedangindina. He will guide you into all truth. He will show you things to come. O to taleblis taltingang na vika to read the minabitikin to sa wilikotia. He will glorify me and a bagaroko tikiao. Lebetelis talikin eron tikin and the sa wilikoti mengo. On wanda murida. The read about the time. Ni was tiko kwa. I am in the Father. I am in the Father, and the Father in me. Whatsoever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. Ele glorified tiki pagkataba, sele pagkarokorok tiki pagkataba, otaman. And that the Father may be glorified in the Son. Then the sarili taman. Then read niya. Read lang nga nabitin na may lago and the sin will lick and the torture can read. Yung kando sarili taman, but niya taman nga ibitalay may. Iya, ninda ding gomiko and lubena turang chisu and the read ninda bagayador and the talira raw and anon and anon na Levitic and anon na talira raw muri and leway pagka ni bagaron ng bule bin kata na turang chisu men the bule kina ken and the bagarok tek tamana do tal ni tikino nang anda men na Levitic like limberin na ka namatak ni ko kina wasitin ko on kinitin ka pa kitin kalima. He shall glorify me. Bostingo me beletan bostigi ka chisu bostigo no beleti ko altam. He shall glorify me, for he shall receive of mine. He shall receive of mine and shall show it unto you. Sindotan na kaya na may baktauli the weekend na altam. Na wika kaya nga baglomalay. Na wika kaya nga me beleti chisu Kristo. Na wika kaya nga me beleti kalong nitaman. All things that the Father hath are mine. Therefore said I, that he shall take of mine and shall show it unto thee. Kausan to baritaka, hindi ang bulungan na mission live ni Lomalang. Erto zakatakabatiki na kalaw na tamana, kalaw na lubiana, kalaw na altam. Gay baka sa matikira na italay may Lomalang. Irnasangan ni baka sabulinga. Irnasangan ni baka sabulinga. Baleta ni reitalay. Erna tu baka raw mer baka dora. Nakarto baka tulawakina. Sto zakatiko kina. Orto na leto bakalo. Yana dawa ya. Naitabi dawa to zakatikin. And the sarito chimay. Nanon da bakang bulay.
na kautamata. Mutini ona wilika weekend na bakasame tiko na quotation go. Maina, faith I live by. The Holy Spirit is to be continually present with the believer. We have need more carefully to consider the fact that the Comforter is to abide with us. If we individually comprehend this truth, we should never feel alone. Lista na makasama ya. Ito yung sentence ya. If we individually comprehend this truth, the truth na ba ya? Nanonda ngandreba. Nanonda takadaka na altambo. Kaya nanonda kawitaka. Niyo kwa tiko nga ba tikikenda. Ena bingulo kaya nga. We should never feel alone. And the bagadengu ninda kila. Ni bos nialalan ni turang Jesu Kristo ena nona. Tau de tiko virtu no nona tisay pele sang ni todo wale tikma virtu no nona tisay pele. Enonda. Nanonda kawitaka. Nanona bos ni biba kaya ngangataki na turang Jesu. Merawan ninda. Raida kina na kaukuele witungo kwa eroni bakatawi ni tunting na kaukuele. Na kaukuele ni altam itu bakarau me bakatawi di kenda na beka kedenga. Me liute ki kenda ya na kakedenga indina. Ena bagana numi kenda ya na beka kedenga tumambale. So na beka enda buli dambaka mai na ngau nanda singa linggo mi karisto kina. Ena so na beka enda buli damai na bitambang bakini nonda mbula bakalotu. Se ngo bebe nandendeni nonda mbula bakalotu. Ena tu bakarau na nona ya lutambo me beba tabuli. Iya. Ena dondon me lebu dakiti. Me lebu dakitiko, me tumbu dakitiko. Ono kotikenda kina nanonda homework kaya da kila nimbera nitini. Ono kotikenda ina nanonda homework kaya da bita tokuma kila bita konjono kuno irang. Tiko ya ina karuni pita na wasendua. Paitu ni tiko menda terana nanonda okwa go tikine lima ya. Karuni pita na wasendua tikine lima. Ena bukan ni kaungo ndo ngoma tua bakalevu sarkina mondo bakai kuritaka na no mondo bakambauta ni bala bina kin mambali ena ndo ni melorai from faith to virtue, virtue to knowledge, knowledge to temperance, temperance to patience, patience to godliness, godliness to brotherly kindness, brotherly kindness to charity. Dondon melora indoni kam. Na yado ekena foundation merana bagambau. En na yado na tumbu ninda lingoma na nona tubagrau ng gas ni bulilebu ng daw ni bibakadingui na vunikandina o kaya ng daw bitumberi na bikakeda nga indina. May bakatabulidi kenda. Nung mas ni nabuki kenda tao nakalo, kaya kenda nakalo, menda rayda na yalo ni nona dakadaka na yalo tambo ni kalo, kwa tubagrau may tumberi kenda. Nabikakeda nga indina. Merau ni laurai tali kina na inakitambo bakalo and that bulia may kina na kautamata na kalo. Ni laurai kina na nona ito na nona dambulia. Nung maso, hindi na bagay kuritaktal na nanda ultanga na manang minggo na duatali na ultanga may kuri ni pagkasama na bulidin ko. Ni nona na altambo na kalo na bilita kitiko. E na nanda mbula menda ding. Ito pagtarana nona na altambo may tumberi tiko weekenda. Pagtablit kenda na nanda ngaw na niwawa. Berna nona lisumay. Ultal nga na nanda mas. Ni mami kalo. Ikima mituro wala sa rin doon ng lekalek. Ikima mibiba ka na numik inabiba ka nritikin. Natalay ni no natakadaka.
Mai ka tolu wakalo ni ala taka. Mena tiko mali wai ke mani. Na kai vi baka dengu e vi baka alanga taki ni mami kalo. Ni nom ni was ni ala ni okwa na tiko pati ke mani. Yamu. Mami reida na ni mami ngan revi kem ni ke ni mami ngan reva na nom ni ngas ni buli levo. Me vi ni mani tiko. Vakayacori taka tiko na nona taka na lo mai ke mani. Mami baka ruta kina nom ni mati tu. Na wile turanga nom ni ronga kana ni mami mas. Wana ni mami masu. Sisu ne sor kana ni mami. Amen.